Ingginuman tabeya ke kayo. Pamamasa iba't king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Kalabas ning Sabath, inyang bandang ganingaldo, ning mumuna ng aldo ning paruminggo, Mariyang tawo Magdala, ampong itang metong pang Maria, mintanang dinalo king kutkuta ng Jesus. Kabudabud, mi kamasika na ayun, ang pating anghel ning ginuti ni paya iba't banwa, at peparagos ning leko ing takap ning kutkutan sa kaniliklukan iti. Ing lupa na mas lagyang ang timong kildap, at ing barong makaba asusulod na maputiyang anting nieve. Ding warya, may nagalgalakin takot, kimpangatakutan dang emunano inyang ikit de, may nga bulagtala, balamuwari mistula lang bangke. Dapot ing anghel migsalitaya at nga nakaring babaye, kayo sukat mitatakutan, balo ko panintunan niya Jesus a pinakuraking krus. Alana yuketi, uling sinubli na yung mebye, anti mo yung sinabi na kanita pa, me kokeni, lawan niya yung pibilyanan da kaya, kay ba't marapal yu lang puntalan, ding kaya nga lagad, at ibali tayo karela, sinubli na yung mebye, at ngeni, muna ne ke kayo. Dasnan nyo ne karin Galilea, karinye pakikitan. Eyo kakalingwaning sinabi kong iti, miyayo ing takot da at ing maragulatula, ring babaya gadagad lang meko king kutkutan at milayila, ban pamalitanan dala ring alagad. Kabudabud at susa sa lubong karela Jesus at ngana karela. Kapayapan, ding babay linapit lagaya, at siniklawudla at simbande, at pengawol debitis. Sinabi ng Jesus kanita karela, kayo tatakot, sulong, munta kayo karing kapatad ko, at sabyan nyo karela, ing sukat lang munta Galilea, akit dako karin. Ing maya pabalita ning Ginoo. Pasibayo po, maya pabengi kaya kayungan. Maya pabengi po Father Meg and Father Jasper. Happy Easter kaya kayungan. Ayan, very good. At palakpakan tayo po ing Kristong sinubling mebyen. People killing, people dying, children hurt, hear them crying. Father, 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 help us. Send some guidance from above, because people got me questioning, where is the love? Yun na po kakanta. Perhaps this is also the question of Mary of Magdala, together with another Mary, inyang mintala po king pikot-kuta ng Jesus. Imagine the sadness, the devastation, in lungkot, at gagada inyang kaibat ng metening pakamalandang Jesus. Alaya, king kutkutan, no ka rin niya ing ginu, no ka rin niya ing linugod karela, no ka rin niya ing ginu, no ka rin niya ing lugod. Alane. Nabengi po, sobra ing katahimikan kindalan,
pakasarala po nganding pipanganan, halakan daramdaman mga siglang tigtigan, marano lang po migdaton ding tawo. May kiyabetangan king pangamate na ning Ginong Hesukristo, lemayan taya. And last night I was amazed, karakal may kipaglibing. Sasabihan da po rin aliwa, and oftentimes, sasabihan tamo rin po, meteya ing Ginoo. Karas na pining Biyernes Santo, ang gana po nandin, makabalot yakin dalumdum, ing mabilog apisamban. We believe na meteya ing Ginong Hesukristo. Tutupin po, meteya dapat subliyang mebye. Jesus really died and rose again. Maralas po tatambal tayo ing kamatayan king taimik, dalumdum, katapusan at kawalan ning biye. Pero ing kamatayan ng Jesus, makaklakman ing katahimikan, makaparalisaya man ing kalungkutan, makadurog man puso, impangawala na biye. At syune man po. Tutupin may walayang mete ng katawan king kutkutan, pero na po buring sabihan na may walane i Jesus at syuya, at mo kabudat syu, mabiyeya. My dear brothers and sisters, oftentimes we can also see our life inside the tomb. Mirarasta mo rin po kareng kutkutan ning lungkot, kareng kweba ning kabiguan. And like Mary of Magdala, we always search for Jesus. But our sadness blinds us to see Him. Mabubulag tamo po. Pauliring kaya katamong lungkot, disgrasya, kataksilan. Imbis na akit tayo ing Diyos, bala mo rin po alaya. Kimpangawala ng obra ning kaya kangabe, kimpangalugi ning kaya kayong malatina mo pinnegosyo, kimpamabagsak mo pamagaralin niyang first sem, ing kalaraman da rin tawong makapadurot, apig katiwalan mo. At etana po mamalayan, at syutana mo rin po king kutkutan, at imakalungkot, eme akakit ing Diyos. Pero bakit kailangan tamo pang miras karing kutkutan ning biye? Wari, pwede naman, parati niya mo pong at syuking kaya katamong biye. At po sana mawala paking kaya katamong panimanman. At kailangan niya pang etaya akit. Eya po mawala nungali, mas lalo ya pong maging mabiye. Agyareng kasulok-sulukan ning kakatamong puso. We know that after His death on the cross, we profess every Sunday sa sabihan tayo, He descended into hell. Buri na mo pong sabihan, alayang kawala ing tawo king lugod ning Dios. Nagyang kareng makamateng punto ning kekang biye, mabiyeya ing Dios. Kapatad, impangamate ng Ginong Hesukristo king krus, pangawalang pag-asa. Bagkus ing kamatayan na king krus, meging dalan niya, banakit tayo ing pag-asa ating sala. Ing pag-asa at sala na po atarok ning kaisipan tamo, uling lalagpasiti king belwan tamo anting tao. This is the love that we can never fully understand. The boundless love of God for us. Ngayon pong kabeng yan, mantuntangan pong sala, ing sala na ning dalumdum, king kekambiye, nakamalungkot, nakagagaga, nakamababalisa, nakamitatakutan, at suya, ing Ginoo. Pero kim pamaninton tamo po king Dios, mo kabud iying lalawen mo, lawen merining kaya kang sarili. Misan po, inyang pauli ko king Florida, lalabas kami din kanakong pamilya king Clark via SC Tex, Kimbabo. Ding paunakan ko po Kambala. At alala pong patugot gagaga,
Inyasat na ano pong gawa na ning Maya Pabapa. Tiro ko la po detang eroplano. Baloy la po deta ne, labasan at labasan mo la retang pakadugpang eroplano. And after seeing them and telling them, oy, look at the airplanes. Ela po tinok ng ginaga. At sabi da kanako, Tito, you're joking. At tiloy mi po ing pamaglakbe. Pero inyang mamandar kami po ating maglanding aeroplano. So susula po, yalaiking lalam at subabo. Pababaya mo po at tinok lang ginaga. May malakpak la at sinabi da, there is the airplane. Karinla pa mo po meniwala. Yung aeroplano dapat susulapoy. Kailangan miya pang lapitan. Karindala pa akilala. Itamo rin po madalas gagagata mo, lulungkot tamo, uling alayo yung Diyos. Pero uling malawot tamo keya. At etamo po karetang na dating gagawan. At suya, mabyeya, naketa sigurong dati mong akasanayan, apangimot na, pero agyang ka ring makasadsad tamong penandit. At suya rin pala. It's just a matter of recognizing Him in every move He makes, silently or loudly. He is here with us. Eya po sala sa likod. Eya may wala. Nakatamo pila yan. Baka ikaw naman ang lumalayo at nawawala. May this season of Easter, kakaluguran kong kapatid, makes us stop crying. May lita na po. After all, we are all bound to be joyful. Nakagagaga, nung pwede mo ping sabyanan ni Maria Magdalena, nakagagaga, si biyanan tayo po sana. Pwede naman, marakal pa pong Maria, na nagagaga pa mo rin ang gangeni. At nung din kayabe mo, ilapin deng Mariang malungkot. De pa akakiting Gino, balada may walaya rin. Sabihanan tala po. Ikayo na mo. Ining pangasubling mebya na ning Ginong Hesukristo. Kaya rin na ning mapila na bulan, ayo po pamibularan mi kakapatad. Ay rugo, bukas mo kanyan, maili na kayo, mag-reunion na kayo. After na po ning masalimu at apamag-aral ka rin anak, lungob na kayo king Martis. Holy Angel, mi pasar kayo mo rin. May bug na kang sumuko, ako misadsad. Pero lawen mo, paratang ning mid-year bonus mo. At inakang papakan ka rin familia mo. Karakal na po babiyayan kaya katamo ning Diyos. Ding mete, ikwa na lapin pintalan, kayo pa kayang mabye. At suya. Kaya naman po, bulungan tala rin kaya katang kapatad, sabiyanan tala, may manakakit, at suyeng malugod a Gino, nakamigaga na ka, nakagagaga, mabiyayeng Gino, the love is here, He is truly alive. Happy Easter po kaya kayongan. Yeni po, gampanantaya, ing katlong dake, ning kaya katamong kapag masusyan, ing liturhiya, ning binyag. Aw santala po, ring kaya katang kapatad, alalapit, kempi samban, ban maminyag, alumapit king harap. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, kabang deting kapatid tamo, lalapit laking danong ning panibayong pangabayit, so pantala king panalangin tamo. At aduan king Diyos ay patamong lubos mayupaya, king antabayanan nala, king pakalulu ampon lugod na.
Talakading sabla para king litanya. Kinupakalulu, Kristo pakalulu, Kinupakalulu, Banal na Maria, ang induning Diyos, San Miguel Arcangel, Banal Anghel naning Diyos, San Juaning Talapaminyan, San Jose, San Pedro at San Pablo, San Juan, Santa Maria Magdalena, San Esteban, San Ignacio, Santa Perpetua at Felicidad, Santa Ines, San Gregorio Magno, San Agustin, San Atanasio, San Basilio, San Martin, San Benedicto, San Francisco at Santo Domingo, San Francisco Javier, San Juan Vianney, San Juan Avila, San Antonio de Padua, Santa Catalina ning Siena, Santa Teresa ning Niño Jesus, San Fernando, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Pablo Cadua,
Santa Madre Teresa ning Calcutta, Beato Pedro Zúñiga, ikayong sablang banal na lalaki at babayi, malunos ka. King sablang marot, King sablang kasalanan, hanggang kamatayan. Alang-alang king pamikatawan mong tao, alang-alang king kamatayan mo at pamananaka di ba't karing mete. Alang-alang king kalam ning banala Espiritu, malunos ka ke kaming makasalanan. Kapamilatan ning grasya ning binyag, pagkalamuing bayong biye, kareting mepili. Jesus, anak ning Diyos Ama biye, Kristo, pakiramdaman mo kami. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gampanantayang ngeni ing pamamendisyon king danum. Oy pa, pagkaluban mo kaming grasya, king kapamilatan ting wagaring sakramento, apakilala kay kami king makapagmulala mong upayang era akakit ding panimanman mi. King binyag, gagamitan mi ing danong makalam mo, agewa mong maulagang waga, ning grasyang pagkalub mo kaniting sakramento. King kamumula ng penandit ning pamaglalang mo, ing espiritu mo, pengis nawa nana ing danuman, at milyaring sibol ng panibatan ning sablang kabanalan. Ing danom nitang karagulan ay albog, gewa mong larawan ing danom ning binyag, ababye kawakasan king kasalanan, at bayong pamagmula king kayapan. King danom ning dayat malat a maluto, tinaid me ing Israel ibat king pangayalipan, bayang maging larawaning banal ng kapulungan ning Diyos, amitimawa king kasalanan, king kapamilataning binyag. King danom ning Jordan, ing anak mo bininyag ning Juan, at milanyan niya king banal ay espiritu. Ing danom ampon daya, biryanang minagos king katalindikingana, kanitang makabitin niya king krus, at inyang sinublining mebye, nga na karingalagad na minutos. Ume kayo, at ituruyo la ring sablang tao, binyagan nyo la king lagyo ning iba, ampon ning anak,
amponing banal a Espiritu. Oy pa, lingusan me ngeni king lugod mo, ing banal a kapulungan mo, at ibuklat me kaya ing sibol ning binyag, king upaya ning banal a Espiritu, pagkalub mo king danum, niting pipaminyagan, ing grasya ning anak mo. Lelangan me ing tawag pang king wangis mo. Wasan me king kasalanan, king panibayong pangabayit king kalinisan, king kapamilataning danum, ampon ning banal a Espiritu. Ipaniga pumike ka, oy pa, king kapamilataning anak mo, ing itubod ming banal a Espiritu king danum, niting pipaminyagan. Manano na sanang ding sablang mikutkot kambe ng Kristo, king kamatayan na pawaganing binyag, mibangon la naman kambe na king panibayong biye. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ikit ku ing danum amamagos ibat king dane ng wanan ning templo, Alleluia. At detang sablanang disnan ning danum, ilangan miligtasla at ngara, Alleluia. Ngeni po, malyari lang lukluk. Saksihan tamong ngeni ing pamaminyag. Talakad ko po at ibayo tala ring kaya katamo mo namang pengako anyang binyag kambeda reting kapatad tamong mabinyag. Kutnanda kayo po sa sakwilyay satanas. Opo, sa sakwil ko. Sa sakwilyo ing sablang dapat na, Opo, sa sakwil ko. at ing sablang pamanamuyot na, Opo, sa sakwil ko. sasalpantaya kayo king Diyos, ipang lubos mayupaya, amiglalang king banwa at yato, Opo, sa salpantaya. sasalpantaya kayo king anak ng bugtong i Hesu Kristong ginutamo, may bayit kang nuan a Mariang Birhen, may pako king krus, mete at mikutkot, at sinubling mepye, at ngeni makaluklok king wananing ipa, Opo, sa salpantaya. sasalpantaya kayo king banal a Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubli rang biye ding katawan, at king biye alangangga, Opo, sa salpantaya. iti yaing kasalpantayanan tamo, iti yaing kasalpantayanan ning banal a kapulungan, matula tayang papasyag kang Kristo Jesus a ginutamo. Amen. Amen. Mark Anthony, bibinyaganda ka, king lagyo ning iba, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo.
John Kurt, bibinyaganda ka, king lagyo ning iba, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Ing Diyos ay paning ginutang mong Kristo, liligtas na kayo king kasalanan, at pigkalubang bayong pangabait king danum ampon king banal na Espiritu. Ngeni lalanya na kayo kambiyan ng krisma ning pangakabus, ban kanita miyagom kayo king banal ng kapulungan, at magkamit alang anggang biye, antimong anib ng Kristo, akekatamong pari, propeta, ampon, ari. Mark Anthony at John Kirk, meging bayo kayong lelangan at may gani kang Kristo. Iti sanang maputing imalan, maging tandane ning dangalan nyo, antimong Kristiyano. Papanatilyan niya sanang lang dungis iting kaya kayong dangalan, ang gaking miras kayo, king biye alanganga. Amen. Tanggapan niya ing sulo ng Kristo. Iting sulo, miyabiyaya kaya kayo, ban papanatilyan niyeng milalablab, ingapi ning kasalpantayanan, amarangal yung tinggap, kaniting binyag. Ban kanita, parati kong mibyebye, antimong anak ning sala, ayapin ni Kristo. Manatili ko sanang tapat king kasalpantayanan, at mayakit makasadyang salubong king Ginoo, kambering sablang banal ning banwa, potang datang yang pasibayo. Ngayon igampanan tamo yung kaya kayong pangakumpil. Karempong kakong kapatad kang Kristo, ustong deng may binyag, at siya laking edad, automatic po kaya beya ing kumpil. Pakamalan kong kapatad, king binyag, ing Diyos ay patamo, pigkalubning bayong pangabait, king biye alanganga karing pinili ng anak, manalangin tamo king iba, ban kanita itugtog ning banal ay Espiritu, at mipasiknangan laring anak na kaniting kalam, at lanyanala, ban lalo lang maging kawangis ng Kristong anak ning Diyos. O lubos mayupayang Diyos, ipaning ginuming Kristo, king kapamilataning danum ampon ning banal Espiritu, kinabus mo ring anak mo king kasalanan, at pigkaluban mo lang bayong biye. Itubod me, ing banal Espiritu mo karela, ban maging talasaw ampon kayang tabera. Ipagkalub me karela, ing Espiritu ning kabyasnan, ampon pamanalastas, ing Espiritu ning gustong kayatulan, ampon tetagan, ing Espiritu ning belwan, ampon kagalangan, katmuan mula, king Espiritu ning kapagmulalan, ampon magalang atakot arapan mo. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Mark Anthony, tanggapan me ing Espiritu Santo ing kalam ning Diyos. Amen. Ing kapayapan manatili keka. At ikaw. At kay Kati mo rin. John Kerr, tanggapan me ing Espiritu Santo ing kalam ning Diyos. Amen. Ing kapayapan manatili keka. At kay ka antimurin. Palakpakan tala po rin kaya katamong kapatad, abayong binyag at kumpil. Ngeni po misinjan lang pasibayo rin kaya katamong kandila. Uling pong kasabeta na lang binayo ring pangako ning kaya katang binyag, reta pong kayabe tamong may binyaga kapatad, tanggapan tamong ngeni karing kaya katamong pari ing pamemendisyon king bayong danong, may bendisyon.
kapatad kang bening tula ning pangasubli ng Mebya Kristo, king panalangin, lumapit tamo king Diyos ay patamo. Dimdam ampon peki batana ing panalangin, ning anak abinanang pakamalan. Manalig tamong pakiramdaman nila naman sana ring kayaduan ng tamo. Kabang nga tamong makibat, Ginoo, pakiramdaman mula ring panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mula ding panalangin mi. Banding pastol, manimuna laking kasalpantayanan, at suywan mitmong lugod ing kawan. Pigkatiwala ng Kristo Karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mula ding panalangin mi. Paning mabilugayato, magsayaya king kanwanan, ning tune kapayapan. Ing kapayapan na babye na mismong Kristo kay katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mula ding panalangin mi. Pan miyalantula ing lungkot ding magkakasakit tamong kapatad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mula ding panalangin mi. Baning komunidad tamo, mi kakasalpantayanan ampon sikanan yang munye patutu, king pamanyubli ng Mebya Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mula ding panalangin mi. Adwan tamo, ngeni ing sarili tamong kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mula ding panalangin mi. Oy ba, balo mula ring miyayaliwanang pamangailangan ning banal a kapulungan mo. King biye keti king yato, pakiramdaman ampon pakibatan mula sana, ring panalangin ding sablang sasalpantaya keka. Iti adwan mi king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Malyaritan nila pong patdan ring kaya katang kandila. Inaya
Manalangin kayo kapatid, bandeting kaya katang daon, matanggap lara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapane saning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan kay ang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa maganakang ipami, tanggapan mo yung panalangin ng banal na kapulungan mo, kambering yayampang nangayon ng sakripisyo, kambening kasaupan mo, iti sanang misteryo ng pangakabos mi, ay numpisan mi ng pagmasusyan king Eukaristya, yatad na kami king pamipakayap ning bielang angga, iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginumanatili ke kayo. Iyat nayo ring pusuyo. Pasalamatan tayo ing ginawa Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing puryan at pasalamatan daka kapilan man at nukarin man o Ginoo. Lalo na kaniting kabengyan, nung kapilan ni Kristong Paskwa miyayin ya. Ampat yaing tunay kordero amilalako king kasalanan ning yato. At king pangamatay na king krus, linupig na yung kamatayan mi. At king pangasubli ng mebye, sibli na naman ing biye mi. Ulinita kang bering sablang koro ding anghel karin banwa, dalit mi ingke kang ligaya. Ngamingening alangtok ng pupuri ka. Pamakalulungi pa, lalapit kami keka, kambening kapurian, ampon kapasalamatan, ipaniga po ampon pagparalampu mi keka, king kapamilatan ng Jesucristo, anak mo ampon ginumi, ing tanggapan mula at bendisyonan, deting banal, ampon malinis, a sakripisyong darawon mi keka. Darawon mi lakeka, munang-muna, para king banal mong kapulungan katolika, ingatan ampon alalayan mo. Pagkaluban meng kapayapan ampon pamisan metong king meto yato. Darawon mila keka kambening talasuyo mo, i Francisco ing papami,
Kambeda ri Florentino at Pasiano ring Obispumi, kambe ng Apong Noli, Apong Jazz, Apong Mac, at kambe daring sablang mimingat, ampon mituturuking kasalpantayanan Katoliko, amiraraske kami ibat karing apostol. Ganakan me o ginuing banal a kapulungan mo, lalong-lalo na ring kekang talasuyo, aminuna na kaya kami king kapayapan. Ganakan mo kami, ikaming sablang keti, makatipon arapan mo, balo mo pin, nung nuwan ti katatag, ing pamanyal pantaya mi keka, at ing pamagtagulaling mi karing sarili mi keka. Daraw ni miya iting ayining kapurian, para karing sarili mi, at para karing sablang mal kay kami. Manalangin keke ka, o Diyos sa langangga, mabiye ampon tuni, para king kaligtasan, kanwanan, ampon ikasaplalami. Kagong ni mabilog a banal a kapulungan, para ngalan ang ponggaganakan mi lalong-lalo na, ing maligayang ponwa na kapilan man Virhen Maria, ay indunang Jesucristong Diyos ampon ginumi, kambay San Jose, ing banal esposo na, ting banal apostol ampon martir, ti Pedro at Pablo Andres, at kambe ring sablamong banal, king uli ning merito ampon panalangin da, nabangnan mi sana, ing manatili mong saup ampong pamanampon. Ipa malugod meng tanggapan itingay na darawan ding talasuyo mo, at ni mabilog mong familia, at ding pepangaintuliran mong mibayit pasibayo, king danum at banal espiritu. Ngayon may patawaran na laking sablarang kasalanan, pagkalub mo yung kapayapan mo kimbiyeti, ligtas mo kami king alananggang kabarusan, apakibilang mo kami karing pinili mo, king uli ng Kristong ginumi. Bendisyonan ampon mayapan mi, itingayin mi, at karapat dapat siya sanang matanggap keka, at king espiritu ampon king katutuan, bustan mong para kay kami, maging katawan ampon dayane ning anak mong kalugod-lugod, Yesu Kristong ginumi. At atandanan mi pa itangaldo bayoing pamaylasa na, kinwani ing tinape, karing banal ampon kagalang-galang ng gamat, at tinalangaya banwa keka oy pa alubos mayupaya, pepasalamata naka at pinuri, piraso ni ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuananya iti ikayungan at kananye, uling iti ya ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuwani ing kalis, karing banal ampon kagalang-galang ng gamat, pasibayo, pepasalamata nakat pinuri, dinwang ne karing disipulo na ngana, kuanan niya iti ikayungan, minum ko kayo kaniti, uling iti yaing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan.
o Ginong Diyos, pagmasusyan miya ing pamigaganaka kang Kristong anak mo, ikaming kapulungan mo ampon talasuyo mo, gaganakan mi ing pamaylasa na, ing pangasubli ng mebye, at ing pamaytas na king ligaya, at ibat ka ring dakal apig kalug mong kalam kaya kami, iting banal ampon ganap a sakripisyo, ing tinape ning biye, ampon ing kalis ning alang anggang kaligtasan. Mayapan mula reting yampang mi, tanggapan mula, antimonong makanano mulang tinggap, ding ayining tapat mong alipan iabel, itang sakripisyo ng Abraham, ing ipamiking kasalpantayanan, at ing tinape ampon alak, adinawaning parimu i Melchizedek. O Diyos sa lubos mayupaya, panigapuming mitmong kapakumbaban, king itubod me ng anghel mo, ban idalane iting ayin king altar mo banwa, ban kanita ikaming sablang tanggap, king banalakatawan ng pondaya, ning anak mo kaniting altar, mikatmuan kami king sablang grasya ampong kanwanan. Ganakan mo lao ginuring talasuyo mong minunang miglakbeke kami, mitatakan kintandaning kasalpantayanan at painawa na king katahimikan, lalong-lalo na ring panalangin mingeni. Pagparalampumi o Ginoo kareting mayangon na biye at karing sablang pepainawa na kang Kristo, ipagkalam mo sana ingkas ngawan sala ampong kapayapan. Ikami manalipan mong makasalanan, manalig kingalangang gamong pagkalulo, panigapumi o Ginoo. Ing pagkalaman mo kaming dake, king kametongan ding banal mong apostol, ampong martir, kang wanatalapaminyag, Esteban, Matias, Bernabe, at karing sablang banal. Pagamwa mo mikeka, ing miyanib kami sana karela, king ulining nanumang pangaintuliran mi, nune mo king ulining maulang kapatawaran mo. King uli ng Kristo ang ginumi, ampat kapamilatana, mabiyang malareting sablang bagay mayap, bibiyayan ampong pagkalub kaya kami. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ipangmayupayang tutukagum ng Espiritu Santo, pupurianda kat parangalan manggaman kingalangangga. Itong nga pamilya manalangin tamo king malugod tang iba. God
ikabos mo kami king sablang marok, oy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanali paning kasalanan, at mikabyos kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpag sa mi, ing panyatang ng mit mong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ing Ginoong Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo, at pamayapan ampon pisan metongan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyam pon magari, manggaman kingalangangga. Amen. Ing kapayapan, tula at lugod ning Ginong sinubling mepye manatiling parati kay kayungan. At kaya ka antimuring. Idake tayo ning tula at kapayapan karing kapatad tamo. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalakoking kasalanan ning yato, mabiyaya at atyubusal tamo, banakatamong ikabos karing katang kasalanan, mapalad tamo ngang may kumbira kaniting banal na ngapunan. Ginoo, matampang tanggap ka, dapat yagkas niya yung umano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo. Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyantala po rin kaya katamong greeters and collectors, nuno ka rin tamo maglinya. By the hand, ya pa rin po ing pamakinabang at ala nang sasabing Amen. Salamat po.
Manalangin tamo. O Diyos, sa mapamakalulong ibami, katmuan mo kami king Espiritu ning lugod mo. Apag masusyan mi na ing makaligtas sa misteryo, ning kamatayan ang pon pangasubli ng mebye ning anak mo. At mesese kami at mga biyayan karing sakramento mo. Pisan metungan mo kami king kapayapan ng ponlugod, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Loklok tapos saguling, kaya katamong kura paroko, yapong noli, at inyang recorded Easter message, kaya katamongan pakiramdaman tayo po. To our dear parishioners, devotees, pilgrims, angeleños, and friends, my dear brothers and sisters in the risen Lord. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay ng muli. Alleluia, Alleluia, Alleluia. In the recent months and days, all of us became witnesses on how our Lord Jesus Christ faced His passion and death on the cross. May ka-technical problem po ata, yun nata ano rin kaya katamong announcement, ne po. Bukas po, uling Aldo Domingo, ing misa ngayon, iyapin na po itang 5:30 a.m. mas tamo. Anya, edeng misa tamo kanyan bukas, alas 7, alas 8:30, alas 10, alas 2, alas 3:30, alas 5, ampong itang tatawli, alas 6:30. Dinantala pong dita kapaynawa rin kaya katamong staff, uling megobrala, kaniting Holy Week, Martes po, sarado la rin kaya katamong opisina. Itang king babo, ampong king lalam, sarado la pong Martes. Sarado naman ustong Lunes. Anya, Lunes, Martes ya po, ingalata mong office kanyan, mag-resume tamo king Wednesday. Pero deng misa tamo, ila naman, ita pong 6:30 na ning abak, Lunes at Martes, at Chupamurin po. Atinta mo pong Easter pilgrimage, karing 7 heritage churches, King Rizal, April 22, Saturday. Theme, My Cup Overflows. Iba siya po, King Psalm 23, verse 5. Deng bisitahan, Pisamban, King Rizal, Kayinta, Taytay, Binangonan, Morong, Baras, Tanay, at Palilya. Reta pong bisang tuki, magpa-reserve la po king kakatamong Paris office o mouse la king telephone number 0928-520-7489. Ing bayaran po, uling atin yung gastos ini, 2,000 pesos. Kaya bene po itang aircon, bus, lunch, ampong merienda, ampong t-shirt, ampong prayer and pilgrim booklet. O reta po, retang pamyeda kanita,
kabang mag-pilgrimage tamo. Sabado ya po ini, again, April 22. To our dear parishioners, devotees, pilgrims, Angeleños, and friends, my dear brothers and sisters in the risen Lord. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nabuhay ng muli. Alleluia, Alleluia, Alleluia. In the recent months and days, all of us became witnesses on how our Lord Jesus Christ faced His passion and death on the cross. Ang kanyang malagim na pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Thus, we became part of our Lord's journey to Calvary through the meaningful and solemn Lenten and Holy Week observances and celebrations here at Holy Rosary Parish, Isangban, Marabun. However, our faith as Christians does not end in Christ's death, but through His death on the cross, life flows and springs evermore. King krus ning mengabus, pangasubling mie minabus. This means that problems, sicknesses, sufferings, and deaths are not the end for us, but through them we pray that we may gain firm faith, renewed hope, and steadfast love. We pray that we may gain a full and abundant life. John chapter 10, verse 10. Saint Augustine would, time and again, remind us this beautiful truth. We are an Easter people, and Alleluia is our song. Together with my fellow HRP clergy, Father Meg, Father Jess, and Father Mark, and the HRP Pastoral Council led by Sister Hina Roman, let me now express our sincerest gratitude and appreciation for your support during this Quaresma and Maleldo 2023. First, the local government unit of Angeles City led by City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. Second, Angeles City Traffic Development Office under the leadership of Mr. Francis Pangilinan, officer in charge, and under the supervision of Mr. Edgar Pascua, sector commander. Third, Angeles City Police Station 1 under the leadership of Police Major Alfred Andal, station commander. Fourth, Barangay Santo Rosario Council led by the Honorable Renato Cosme. And fifth, Spectrum Incorporated under the leadership of Mr. Fred Siopenko, President. Sixth, Kabalikat Civicom Angeles Chapter under the leadership of Mr. Christian Carlo Molina, President. Seventh, Lion Fire Brigade and Rescue Volunteers under the leadership of Mr. David Viray, Fire Chief. And eighth, Global Marshals Against Crime and Police Auxiliary Organization under the leadership of Mr. Gestoni Ramirez, President. Ninth, Holy Angel University led by Mr. Leopoldo Jaime Valdez Jr., OIC President. And 10th, all our mandated organizations. 11th, organizations under the Ministry on Liturgy. And 12th, Chapel Pastoral Councils. 13th, Parish Administrative and Ministerial Offices staff. And to all of you who serve
donated their giftedness, volunteered selflessly and generously during this Lenten and Holy Week observances 2023. Dakal at dakal pong salamat kay kayman. A blessed and meaningful Easter to one and all. Salamat King Diyos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kibat na po ning misa, ampuwa misa, at ning final blessing tamo, itapong salubong, gampanan tayo, ketang harap, ing salubong tamo po. Talakad tamo ngini, para king bendisyon. Ing Ginoo mantabeya kay kayo. At keha antimuring. Ito ko ring buntok at manigapu, king bendisyon ng Diyos. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, kaniting solemning pamagmasusi king kaligtasan, at malugod na kayo sanang ilisyo, king sablang panganib ning pamikasala. Amen. Ngening ya, berya na kayong sibli, king pamangaintuliran, king biye alanganga, king kapamilataning pangasubli ng mepye, ning anak ng bugtong, pagkalugna naman sana kay kayo, ingablas ning biye alang kapupusan. Amen. Ngening ikwayo lang gimpanan dingaldo ning pamaylas sa ning Ginoo, at ngeni magmasusi kayong mitmong tula king piyesta ning kaligtasan, pangaintuliran nyo sana, kambe na naman ning saug na, ing miras, kambe ding kaladwang mangap mong tula, ketang kapag masusyan king alanganggang ligaya. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupaya, ing Ipa at ing Anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa may arine, umena kayo king kapayapan. Alleluia, Alleluia. Happy Easter po kay kayungan.